Reka tubasuhuze kandi tubifurize ibihe byiza mwe mwese mudukurikira kuri dusobanukirwe, akaba ari kuri rwa rubuga, iyi akaba ari ya shene ibagezaho amakuru acukumbuye, amakuru y'ukuri ndetse kenshi twebwe niyo tubagejejeho amakuru tutaracukumbura tugishakisha turabibabwira kugira ngo hato tutazisanga mu bihuha, kubera ko iyi cano ntitwika, iyi cano ntiyogeza, iyi cano ntifana, iyi ni cano y'amakuru. Hanyuma rero reka tubahereze ikaze muri gahunda yacu y'uyu munsi muri studio zacu. Uyu munsi muri kumwe nanjye Patrick mfatanije na Sami ndetse na mugenzi wanjye Frank. Hanyuma rero ngira ngo uyu munsi tugiye kwinjira mu makuru atandukanye, aho tuza kuganira kuri bimwe na bimwe bigiye bitandukanye biri kugaragara. Turaza kwibanda cyane mu ntambara iri kuba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba, aho umutwe wa M23 ukomeje kuba uhanganye na FARDC ku bufatanye n'izindi ngufu za gisirikare harimo SADC, ibihugu nk'u Burundi n'izindi mbaraga, imitwe isanzwe yitwaza intwaro hariya nka za Wazalendo. Mu by'ukuri turaza kuganira kuri iki kintu, ariko tugaruka cyane ku myifatire iri hagati byaba ibihugu biri kugaragaramo muri iyi mirwano mu buryo bugaragara cyangwa se twumva bivugwamo, ndetse no muri diplomasi turaza kuhareba cyane. Hanyuma rero ngira ngo ntatinze, reka twinjire muri gahunda yacu kuri topic zitandukanye turi buze kugarukaho, aho turi buze kureba ku bigendanye n'igihugu cya Polonye ndetse n'u Rwanda birimo bivugwa cyane. Turaza kureba ibiri kuvugwa kuri Wazalendo, abasirikare b'abarundi bari hariya muri Kongo, SADC ndetse n'ibindi. Hanyuma rero reka nakire bagenzi banjye, reka mpere kuri Frank. Ngira ngo Frank, reka tuguhereze ikaze, utangire unatubwira ku bikomeje kuba byavugwa mu binyamakuru, aho tubona yuko ngo igihugu cya Polonye cyaba gihagurukiye gushyigikira u Rwanda muri ibi bintu bikomeye u Rwanda rwaba rurimo gucamo. Bwana Frank. Urakoze cyane bwana Patrick. Amakuru rero akomeje kuhwihwiswa cyangwa se ari kuvugwa cyane nuko igihugu cya Polonye cyaba cyohereje ingabo zacyo zihariye z'abakomando bakunze kwita za special force mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, zinyuze ku ruhande rwa M23 mu buryo bwo guhangana n'abacanshuro b'Abarusiya bo mu mutwe wa Wagner PMC, private military company ya Wagner tuzi cyane muri bihugu byinshi bya Afurika. Ayo makuru rero akaba akomeje kuvugwaho byinshi, ko haba hari abasirikare ba special force ya Polonye binjiye bazajya guhangana n'abo barwanyi b'abamerceneri ba Wagner cyangwa se n'abandi bamerceneri bava mu gihugu cy'Uburusiya, ndetse bivugwa ko bashobora no kuba bahangana cyane cyane abasirikare abarwanyi b'Abarusiya baba ari nabo bakoresha na ziriya ndege ziri kurasa kuri M23, indege za Sukhoi tuzi neza ko ari indege zikorerwa mu gihugu cy'Uburusiya, ndetse hari na helicoptere zindi, indege za kajugujugu z'Abarusiya nazo ziri kwifashishwa mu mirwano iri muri kara gace. Bivugwa ko rero abo bakomando cyangwa se uwo mutwe wa special force waba wa Poland ariko ufatanyije na special force y'igihugu cya Ukraine, baba baje mu rwego rwo kugira ngo igihugu cy'Uburusiya kitagira influence muri kara gace cyane. Ibyo rero tukaba dukomeje kubikurikirana hafi kugira ngo tumenye ukuri kwabyo, kuko mu by'ukuri amakuru dufite nuko perezida wa Polonye, perezida Duda, yariho yakoze urugendo we n'umugore we na first lady wa Polonye mu gihugu cy'u Rwanda, avuye muri Kenya aho yabanje kubonana na perezida William Ruto, nyuma ajya mu gihugu cy'u Rwanda akorerayo uruzinduko, ndetse rimwe mu ijambo yavuzeho ryakomeje
kuvugwaho cyane mu bitangazamakuru cyane cyane n'ibitangazamakuru byo muri Congo ni uko yavuze ko u Rwanda igihe rwaba rwatewe rwatabarwa n'igihugu cya Polonye yarutabara. Bikaba bihura rero na declaration yakozwe na Perezida Tshisekedi, aho yavugaga ko ashobora gutera ko nihongera kubaho igitero cya M23, izo yavugaga ngo ni moindre escarmouche, azadekarara intambara cyangwa se azadekarara intambara. Ubwo byavuga bitewe mu Kinyarwanda uko yitangaza ko yinjiye mu rugamba. Urakoze bwana Franka. Nkuko nanjye mbona ubu bufatanye mu bya diplomasi n'igisirikare biri kuzamura intera n'uburyo twabibonaga. Urabona ubwo bufatanye bwa Poland buje bufatanya n'ingabo za Ukraine kwivuna ingabo z'Abarusiya ziri gufasha FARDC. Bakabona kandi kantu kibanga kaba gahishe tutarabasha gusobanukirwa, abantu benshi batarabasha kumenya, ariko karagaragara. Urakoze cyane Sami, ngira ngo tukiri aho wenda tutarinjiramo cyane, nibyo koko ku itariki ngira ngo 7 twabonye uruzinduko rw'uyu perezida wa Polonye cyangwa se Poland, hanyuma koko yagiranye amasezerano n'igihugu cy'u Rwanda. Ku rundi ruhande twagiye tubona inkuru zitandukanye zivuga ko leta ya Kongo yabihangayikishijwe n'uru ruzinduko, ariko nanone turimo noneho turumva Poland ku kibuga cy'imirwano, turi kubona Poland ije mbese ifite intego nabyita yo guhangana n'Abarusiya, aba Wagner Group bari hariya. Hanyuma se ubu ngubu ngira ngo wenda turaza gukomeza, ariko ese ubu ntaho biza guhurira n'ubundi na relasiyo iri hagati y'u Rwanda nayo mu 23, dore ko igihugu cya Kongo cyo cyamaze kuyidekarara n'ubundi kivuga ko ariko bimeze. Ese ubu ntibiraza kuza kugaragara ko ngira ngo aba basirikare baje muri ubu burasirazuba muri ibi bikorwa ntaho biraza guhurira n'ubundi n'uru ruzinduko rwa perezida waje mu Rwanda? Patrick, aya makuru nubwo tukiri kuyacukumbura kugira ngo tumenye ukuri kwayo neza, ariko amakuru dufite atarimo gushidikanya nuko abasirikare cyangwa special force y'igihugu cya Ukraine yagabye ibitero muri Sudani. Yagabye ibitero mu gihe gishize, nibaza ko hashobora kuba hashize nk'icyumweru, turaza gushaka neza amatariki. Yagabye igitero ku barwanyi ba Wagner, uyu mutwe w'abamerceneri cyangwa se wa private military company iva mu gihugu cy'Uburusiya, kandi tuzi ko yagize n'uruhare runini cyane mu mirwano yo muri iriya ntambara ya Ukraine n'Uburusiya, ndetse cyane cyane mu gufata umujyi witwa Bakhmut mu Burusiya. Wagner Group niyo yawufashe. Bikaba bigaragara ko igihugu cya Ukraine rero cyahinduye strategy, ko kiri guhiga Abarusiya cyangwa se abo barwanyi no muri Afurika. Biroroshye rero iyo turebye, biratworoheye kuba twakora liaison ihuza ibikorwa cyangwa operation z'abakomando cyangwa se za special force ya Ukraine iri gukorera muri Sudani, ikaba yazikora no muri Congo, muri kano gace k'uburasirazuba bwa Congo. Ahubwo noneho kandi tukibaza uruzinduko rwa perezida wa Polonye muri Afurika. Mu by'ukuri ni igihugu n'abakongomani, niba ibyo twagiye dukurikira mu itangazamakuru, benshi nta nubwo bari bazi Polonye nk'igihugu. Bibazaga bati se icyo gihugu ubundi perezida wacyo ajate muri iyi minsi. Ariko ko bakurikiye intambara ya Ukraine cyane, twagiye twumva uruhare runini rwa Poland ku ruhande rwa Ukraine. Poland navuga ko Poland ni igihugu cy'abanzi, niko navuga niba nakoresha iryo jambo, ku Burusiya rwose ntibacana uwaka. Ni ibihugu ni nacyo gihugu kivugwa ko cyohereje, navuga ko nticyohereje abasirikare mu buryo bwa gisirikare busanzwe buzwi, ariko hari abantu baba baravuye mu gisirikare bo bakiyemeza kujya gufasha abasirikare Ukraine. Hari na base militaire ya NATO
cyane ko bivugwa ko n'ubundi abasirikare baba baragiye batorezwa cyangwa bahabwa imyitozo yo gufasha Ukraine twagiye tubyumva cyane muri Poland. Iryo zina rero Poland muri iyi conflict hagati ya Ukraine no Burusiya ndetse na NATO byose byinjiyemo irimo cyane. Rero perezida wabo yaratunguranye cyane ko hari hashize igihe gitoya cyane havuzwe iby'uruzinduko rwa Putin mu Burundi. Ibyo rero yubihuje ukumva perezida Putin inzego ze z'ubuyobozi zemeza ko ashobora kugira uruzinduko mu gihugu cy'u Burundi. Mbere gato ukajya kumva ataraza cyangwa se batari batubwira umunsi exactly azakora urwo ruzinduko, cyane ko bavuga ko ruzabaho no mwaka. Ukabona perezida wa Polonye nawe asesekaye mu gace. Ariko mbere gato hari n'ikindi kintu twashobora guhuza. Kenya hari umuyobozi mukuru uyobora CIA, urwego rw'ubutasi bwo hanze rwa Amerika ruzwi cyane. CIA ni rumwe mu rwego rw'ubutasi bukomeye ku isi. Umuyobozi warwo yari muri Kenya abonana na perezida William Ruto witwa William Burns, baganira ku bibazo by'umutekano mu karere. Ahita akurikirwa n'uyu perezida wa Pologne. N'aya makuru yaje yuko Pologne ishobora kuba yadeployinze special force, either baba baraje na mbere yuko perezida wabaza. Yego birashoboka cyane, bakaba bari ni Kigali, bakaba bazakomeza bakaza muri kana gace k'iburasirazuba bwa Kongo. Biragaragaza ko mu rwego rwa geopolitike iyi ntambara ntikiri intambara, usibye ko itigeze n'ubundi ba intambara y'abakongomani gusa nkuko babivuga. Ni intambara ihisha ibintu byinshi, harimo ibibazo harimo amahuriro y'ibihugu, harimo amasezerano tugenda tubona byaba gutabarana, harimo na business mu buryo bukomeye cyane. Ni intambara rero iri très complexe tutaze ahiganisha. Ariko kuba abo basirikare izo special forces za cooperating muri kara gace birashoboka. N'impamvu yatuma ziba zihari irahari. Mu gihe ababanzi babo ba Wagner Group numvise ko bashobora kuba baratangiye no guhindura izina muri Afurika. Numvise ngo bitwa ngo niba ari African Corps, umutwe wawo wo muri Afurika. Icyo tuzi cyo Wagner Group irahari mu bihugu nka Central Africa, irahari muri Mali, irahari muri Sudani. Noneho wahuza nuko ejo bundi Ukraine, urwego rw'iperereza rwa Ukraine rw'ubwarwo rwatangaje ko rwagabye ibitero kuri Wagner Group muri Sudani. Ejo ntibizadutangaze twumva ko Wagner abano ba special force ya Poland ifatanyije na special force ya Ukraine bagabye ibitero kuri Wagner Group igoma. Bwana Frank, ahubwo tukiri kuri iki, ntekereza ko ku mibare ya Antoine Felix Tshisekedi son excellence nihaza kwinjiramo izi special force biraza kugira icyo bihindura. Ntekereza ko ari avantage kuri aba barwanyi ba M23 byaba mu mirwanire. Ntekereza ko ibi bihugu uko biri kose hari izindi mbaraga biba bizanye in case iki kintu cyaba kibaye. Dore uyu munsi turimo turabivuga gutya mu makuru, ejo ushobora kujya ukumva n'abandi batangiye kubitangaza, na cyane ko hari suruse tuba dufite nubwo hari ibiba bikigenzurwa. Ese ibi bintu sa avantage kuri M23 mu gukomeza gukubita FARDC? Mr Patrick, irahari avantage inakomeye. Kandi hari akaboko ka Leta Zunze Ubumwe na Amerika na NATO, ndetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika na NATO. Otanu ubwo niyo nota mukeba wabarana hari hano. Mukeba yarajeje mu Burundi nubwo ataragera, ariko ubu hari intumwa zaje gutegura urugendo rwe. Hari n'abagogi nabiwe bari hano, kandi banahamaze igihe kuko bahageze mbere yuko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya aza. Urumva rero noneho rero urumva hagiye no kuba ino ntambara igiye kurenga kare. Birumvikana kubera ko kuba hari umutwe wa M23 biramutse bigaragaye byemejwe kuko
Poland, special force ya Poland na special force ya Ukraine baje kuri side ya M23 twabona ibitero kuri zino Sukhoi tuzi neza ko bafite ubushobozi bwo kuba bazihanura niba bafite imwe niba bafite nyinshi ntabyo tuzi n'indi ndege bivuga ko Russia ishobora kuba ifite nazo n'ubundi ni za fabrication y'Abarusiya ubwo rero za MiG bafite ni za fabrication y'Abarusiya usibye ko andi makuru avuga ko baba bafite n'indege na helicoptere y'Abanyamerika Apache ko Kongo yashoboye kuyigura muri iyi minsi bakuyeho ambargo ubwo urumva rero kari agace kazabisibaniro nituza kubona Poland ahangaha special force ya Ukraine n'umujinya bafite wa Russia tukaza kubabona muri aka karere turaza kubona ibindi bintu turaza kubona impinduka mu mirwanire turaza kubona ibintu bikomeye cyane ntekereza ko turaza ariko kuzana none kubona intare zasarambwe mu yindi sura turaza kubona indege hasi za drone hasi turaza kubona amasukoyi hasi ndatekereza ko biraza kuzana ikindi kintu mu gihe koko tuza gusanga ibi bintu ariko kuri nicyo kimenyetso simusiga cyatwereka yuko koko aba bantu bahari cyane cyane bashobora kwibasira zino ndege kuko zagize uruhare runini cyane mu makuru yacu twegeze kubivugaho Patrick wabivuzeho cyane ku gitero cy'Isake Isake nta infantry yagiyeyo amakuru ahari neza yemezwa yuko harashwe n'indege na za drone ubwo rero special force za biriya bihugu zifite ubushobozi bwaba ari ubwo kurasa ziriya drone kubera ko burya ni intwaro urayigira nabo bashobora kuzana rega izindi zabo nabo bagatangira kwataka tukabona intambara yo mu kirere mu buryo bugaragara cyane birashoboka gusa intambara y'indege kuri M23 yagaragaza igihugu gishyigikiye no kuvuga ngo yahita igaragaza kuko iyo ndege igira aho ihaguruka igira ikibuga cy'indege igwaho byahita bigaragara ninde uri gufasha neza byahita bigaragaza ibihugu biri muri iyi ntambara icyo mpamya ko cyashoboka nuko twakumva ngo Sukhoi bayikubise koko barayirasa ku mugaragaro zira drone bavuga dukomeza twibaza ko bazirashe ntibazirashe birashoboka ntibishoboka zo bazirasa mu buryo bugaragara kuko Kongo na M23 bashobora kugira ibikoresho ariko ibyo bikoresho bitwara igihe kinini cyane kugira ngo umuntu amenye agira ubuhanga yego na ziriya ndege utaza kumbwira ngo ni abasirikare ba Kirombo barimo barasa ntabwo ari abasirikare ba Kirombo simpamya karibo kaka kanya byaba bihise bicamo ntibishoboka impamvu tuvuga ngo harimo izindi mbaraga harimo indi tekinoloji harimo abantu bafite imyitozo na ziriya ku rwego ruhanitse na ziriya CH4 ntabwo ari FARDC izitwara izi pilota niba ari iz'abashinwa buriya ni abashinwa bari kuzikoresha cyangwa se abandi babihuguriwe cyane reba nk'ubwo ngubwo iyo turebeye kuri intambara ya Russia na Ukraine bemereye Ukraine abanyamerika na biriya bihugu bindi biri muri NATO bishyigikiye Ukraine babemereye indege za F-16 ariko bavuze ko mu by'ukuri F-16 kugira ngo uyige neza ushobore kuba wayirashisha usanzwe uri n'umupilote bitari hasi y'umwaka n'umwaka n'igice ubwo rero nibaza ko Kirombo bivuze ko abasisore ba Kirombo nimba bari no kubyitoza ubwo baracyari muri phase ya introduction turacyari kare ubwo no kuvuga ngo ku kazi hari abandi turi kubona ari nacyo gishobora gutuma iyi mirwano izana ibintu bitari byitezwe kubera yuko turamutse tubonye M23 mu buryo bufatika irimo ifashwa n'igihugu runaka gikomeye ku bikoresho kandi burya ntabwo nyine nibyo twavugaga nta muntu uzaguha ibikoresho gusa umuntu aguha ibikoresho n'ababikoresha rimwe na rimwe wenda ntibivugwa ngo bijye mu kwigamba n'iki ariko umuntu uguha ibikoresho aguha nabo kubikoresha cyane cyane bino bikoresho biri sophistiqué ikindi cya kabiri agomba guproteja technology ntabwo ari ukuvuga ngo yaba ari niba CH4 zo zigurwa mu Bushinwa ntabwo Ubushinwa bwaguhira technology
ngo bureke kohereza abazaprotekitinga tekinoloji yabo. Ntabwo Russia yatanga ibyo iri gukoresha na ziriya ndege zayo, si uko iba yirasiye hariya ni challenge, ni drame. Cyane ko special force ya Polonye ishobora kuba ari yirashe, M23 ikaba ari ibyigamba twayirasa. None twereka uko bimeze. Ni ikihe gihugu cyakongera kugura iriya Sukhoi? Twaba tumaze kubona yuko iyo Sukhoi ihanurwa n'umutwe uraho w'abantu birwanirira ubwigenge bwabo. Buri ruhande rugomba guproteja tekinoloji nk'uko wabivuze, cyane ko buri hahuriye n'abakeba benshi bose buri wese ari gushaka kwiga kuri tekinoloji ya mugenzi we. Ikindi turi kubona partnership yo ku rwego rwo hejuru, none n'impande zishyamiranye ubu twazibonye ku mugaragaro. Bwana Sami, Monsieur Frank, turi kugana ku musozo, ariko twanasoza ngewe ndi kubona iyi ntambara iri hariya, prediction yahiragoye. Ya, prediction iragoye, ni intambara igoye cyane, ni intambara ni Real de Madrid na Barca na Peri na Rayo, isaha n'isaha match yagutungura. Izo ni derby, hano hari derby ikomeye. Reka ngira ngo twakwibutsa abadukurikiye, ushobora gukora subscribe aha iwacu. Ntabwo tuba tubivuga ari ugusaba subscribe, ahubwo tuba tuvuga ngo ubaye uri interested ku biganiro n'amakuru, ushobora gukandaho kugira ngo ubutaha ibiganiro dutegura, amakuru dutegura bijye byakugeraho ku gihe. Reka rero ngira ngo munyemerere dusoreze ahangaha, tuze kuba twagaruka tubwira abadukurikiye gahunda ikurikiyeho ku makuru. Murakoze.